Ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like video ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke i-video esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuyikaMagebhula i-Orlando Pirates-ke ibhakabhaka ekubikwa ukuthi-ke njengamanje lifuna-ke ukuthi-ke lisayine ama-strikers awu-2 njengoba-ke soqala-ke yona-ke isizini entsha eka-2026-2020. Orlando Pirates ekhona-ke umdlali-ke ekubikwa ukuthi-ke iyamfuna laphaya ezweni-ke lase-Morocco, umdlali-ke ogijima-ke laphayana-ke kuyona-ke i-Maghreb the First okuyi-Mas First egijima-ke kuyona-ke i-league yakhona-ke eMorocco laphayana-ke uSofiane Benjdida oneminyaka ewu-24. Impela-ke i-Orlando Pirates kuthiwa-ke isona-ke striker impela-ke ibhakabhaka elisifunayo ukuthi-ke lisayine njengoba-ke siya kulona-ke iwindi lama-transfers laphayana-ke ngenyanga kaJulayi mase kuphele-ke yona-ke le sizini esikuyona. Impela-ke i-Orlando Pirates ifuna-ke laphayana-ke uSofiane Benjdida oneminyaka ewu-24 from laphayana-ke iclub ekuthiwa-ke i-Mas First kuyona-ke i-league yase-Morocco. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like i-video, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ahlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.